Nkombo wa vanhu va rhwexwe ximfumo milandzu yo pfinya eKrugersdorp a va ri ekhoto ya magistrata ya Krugersdorp va langutane na milandzu yo pfinya ku phanga na ku tlula nawu wa vulawuri bya vahlampfa. Vahehliwa exiphemu xa lava 21 va nga khomiwa siku endzhaku ka mhangu ya ku pfinya. Nhungu wa vaxisati va pfinyiwe eKrugersdorp n'hweti leyi nga hundza a va ri xiphemu xa ntlawa lowu a wu endla nkandziyiso wa swa vunanga. Emasunguleni Vahehliwa lava nkombo a va rhwexiwe milandzu ya ku va laha tikweni swi nga ri enawini, kambe va vuye va rhwexiwa na milandzu ya ku pfinya ku katsa na ya ku phanga ximfumo. Leswi mayelana na mhangu ya ku pfinyiwa ka vamanana va nhungu emugodini wa khale leswi nga tisa ku chava eka vaaki na ku vuyisa mhaka ya vaceli va swicela emugodini swi nga ri enawini emahungwini nakambe. Va xiyenge xa vuchuchisi NPA va vula leswaku van'wana va nkombo va ta va ekhoto ya magistrata ya Randfontein mundzuku mayelana na yona mhaka leyi. We can confirm as the NPA that there are prospects of a successful prosecution against the 7 that appeared today. Hence we enrolled the matter and charged them with multiple counts of rapes, sexual assault, as well as contravention of the Immigration Act and robbery with aggravation circumstances. Mhangu ya ku pfinyiwa ka vamanana va nhungu eWest Village yi vange ku kombisa ku vilela ku kulukumba laha vazamazama a va ri ku hlongoriweni etindhawini to fana na Vakahiso. A swi hlamarisi ku ri mavangi ya tipolitiki man'wana a ya ri kona ekhoto namuntlha laha va lavaka vululami. In this instance, it becomes even worse because they exploit the minerals, they abuse our women, and over and above that, they undermine the law. Let us breathe in our own country. We are not free. We are not free. Not even our born frees that were born free are free anymore. They're not. We live in fear as women. These people must just go. They need to go. Nandzu lowu hundzeriwe emahlweni ku ya fikela siku ra 28 ra Ndzhati ku ri ku ya endliwa vulavisisi ku ya emahlweni. Vatshami va le nomzamo park ya Orlando East va ri va chavise swinene hi ku balesela loku nga koxa 19 wa vutomi exipotsweni xa Mdlalosi. Mhangu leyi humelele mavhiki mambirhi lama nga hundza. Maphorisa lava nga yisiwa endhawini leyi holobye wa maphorisa Bekicele u ri endzhaku ka mhangu va nga ha yima ku jikajika endhawini leyi endzhaku ka nkosi wa lava nga dlawa. Va chuwile nakona va hanya eku chaveni. Leswi vaaki va le nomzamo park va titwisaka swona endzhaku ka mhangu yo balasela exipotsweni xa Mdlalose. 19 wa makhastama va dlawile eka mhangu ya kona. Va ri maphorisa lava nga yisiwa hi holobye Bekicele va lo tirhanisana mavhiki mambirhi va suke endzhaku ka nkosi wa lava nga balaseriwa. I feel like they are still failing us. As much as they failed us, it's not like we didn't report anything before. So Bazame provide them a police very late, and now they are still cutting off from Sebenzwabo again, but that's promised to go to safe. Swirho swa vaaka ndhawu lava tirhisanaka ni maphorisa eSoweto va ri xiyimo xi bihile tanihileswi vanhu vo huma eLesotho lava balekaka eMohlakeng va taka eSoweto. Batho bana ba iamme and it's clearly police are scared of them. So le rona ha re tse ka tsela re itlhokomeleng and re ikateng re ameng so that we can be powerful tse ka bona. 20 wa vanhu va lahlekele hi vutomi bya vona eswipotsweni swa le Katlehong, Mamelodi na le Garankuwa endzhaku ka ku balasela ka le xipotsweni xa Mdlalose. Vahehlikeleriwa mayelana ni ku balasela ka le Katlehong na le Pietermaritzburg va khomiwile loko van'wana va nga si khomiwa. Commissioner wa maphorisa o ri a ku na ku yelana eka timhangu leti to balasela. There are various motives. Some motives that we still had to confirm. Looks like it's around the extortions, around the collection of monies that we are still investigating. But there is no tavern that is linked to one another, and we will update the nation as we move forward. But up to so far, the motive that we find in most cases either drug-related or extortion-related. Vaaka ndhawu ya nomzamo park va ri holobye wa maphorisa a hetise switshembiso swakwe leswi a nga swi endla hi nkarhi wa nhlengeletano.
Vavanuna vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya mera wa Collins Chavani Moses Maluleke va tshike ku endla xikombelo xa bail ekhoto ya majistarata ya Malamulele eLimpopo. Nandzu ehenhla ka avatakali Mulawudzi na Shumani ni Madodzi wu hundziseriwe eka siku ra 19 nhweti leyi taka. Leswi hi xikongomelo xo va ku yiwa emahlweni ku endla vulavisisi. Maluleke u baleseriwe a dlawa ekaya kakwe eka Xikondo nhweti leyi. Vahehliwa a va ri ekhoto va langutane ni swihehlo swo ringeta ku dlaya, ku phanga ni ku kumeka ni swibalesa swo kala swi nga ri nawini ni maqulo. Loko va ta ekhoto nkarhi lowu nga hundza a va nga ri na gqwetha. Va tshike xikombelo xa vona xa bail swa sweswi. Both accused for this matter of the mayor of Collins Chavani, therefore abandoned their bail application. And then this matter has been postponed to the 19th of September 2022. Ndyangu wa ka Maluleke wu amukele ku hundziseriwa ka nandzu lowu eka siku rin'wana. I think the postponement of the case, it gives the police and the court to give us the good investigation so that when they come back, they need to have a very tight case that maybe they have to deal with on the issue of the perpetrators. So we are fine with the postponement, especially now the investigation is ongoing. Hi tlhelo holobye wa vuhlayiseki eLimpopo Poli Bushielo u tshikelele leswaku ka ta khomiwa vo tala. I was briefed by the police how far are they with the case, and I think we have a very tight case. That is why you saw them themselves refusing to apply for bail. So up to so far, I'm very happy we have made a breakthrough, and people will be arrested very soon. Nandzu lowu wu ta tlhelela ekhoto nhweti leyi taka. Xifundzhankulu xa KwaZulu-Natal xi na premier wuntshwa. I ro sungula eka matimu ya xifundzhankulu ku va na premier wa xisati. Xifundzhankulu xi ve na nhungu wa ti-premier kusukela 1994 laha IFP va nga va na swivandla swimbirhi swo sungula. Nomzamo u ta va premier wa vutsevu kusuka eka ANC. U hlambanywe ximfumo epalamende ya xifundzhankulu eKwaZulu-Natal. Siku ra matimu hi n'hweti ya vamanana, swirho swa palamende kusuka ka vandla leri fumaka va yimbelela tinsimu to komba ntsako. Risimu a ri ku phakama nomzamo i qesha se le fikile leswi vulaka ku ri yima nomzamo nkarhi se wu fikile. Tiye na vona a va rhumele vito ra muyimela ku lango wa vona Mbatho Tembe, kambe u yo kuma 10 wa tivhoti ntsena. Nomzamo u kuma 45 wa tivhoti, kasi IFP na EFF vona a va lavanga ku vota. ANC va vula leswaku ku hlawuriwa ka yena emasungulo mantshwa eka xifundzhankulu. We are grateful for all parties that voted with the ANC. Others voted openly, others voted in silence, which is good. We really don't take their support for granted. Mavandla kaneta va amukele ku thoriwa ka Dube Ncube. Madam Premier, if your focus is purely on economic development, job creation, and dealing with the scourge of inequality in our province, the DA will certainly work with you. The IFP as the official opposition will give its full cooperation to the new Premier and her executive for the best interest of the people of KwaZulu-Natal. EFF ambistetano va vulavule matirhiselo ya yena timali hi ndlela yo biha hi nkarhi loyi a ri holobye wa mfumo miganga eka xifundzhankulu. She will find it in her heart to explain to us, the 250 million were so means for drought money that disappeared under her watch. What happened? Holobye nkulu wuntshwa wa xifundzhankulu u ri u ta tirhisana na mavandla ya tipolitiki u tlhela banela etlhelo swihehlo swa EFF ehenhleni ka yena. I wish to say that I will still be subjected to the guidance of honorable members, the religious leaders, traditional leaders, captains of industry and ordinary South Africans, as well as the people of KwaZulu-Natal. Swatatano khale ka meyara wa Newcastle loyi tlhelo ku nga mukhomi wa nkwama ANC KZN Dr. Ntuthuko Mahlaba u hlambanywe tani xirho xintshwa xa palamende ya xifundzhankulu. Holobye wa Nhluvukiso wa ikhonomi, vupfhumba na timhaka ta mbango eka xifundzhankulu Ravi Pillay u tshike ntirho. Ku nga va no cinciwa ka vaholobye va xifundzhankulu ku nga ri khale.
Hisa mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Nhloko ya vulawuri bya tihakelo ta mfumo Solicitor General Fedzisani pandelani u tiyise leswaku mahelo ya n'hweti leyi mfumo wu ta hakela mali leyi nga sala eka 48 wa vanhu lava khumbekaka eka mhangu ya le Marikana. Vaaki lava khumbekaka va koxa na xiviko xa ku tisola. N'waxemu ku hakeriwa R200 na mamiliyoni wa tirhandi eka lava khumbekaka. Swi tikomba onge ku na xintshunxo eka xiphiqo lexi. Kambe mindyangu yo tala va ha ri emunyameni ka leswi humeleleke varhandziwa va vona eMarikana. Vatirhi va 34 va baleseriwe va lova hi maphorisa 10 ra malembe lawa nga hundza hi nkarhi wa xitereko eLone Platinum Mine, laha van'wana va 10 va dlaweke hi nkarhi wa ku baleselana ka ntshungu. Kambe ndzawulo ya vululami yi ri karhi na timhangu to ringana 48 leti faneleke ku yisiwa eka xandla xa muchuchisinkulu wa khotonkulu ePitori. The 48 matters that I'm referring to now would relate in the main to matters where there were personal injuries, where people had to be sent for medical examination, actuarial calculations, and so on and so forth. I'm also to announce today that all of those matters were set down by the High Court in Pretoria. The directive was that all of those matters should either be settled or alternatively they will have to serve before court before the end of August. Mhangu leyi humeleleke eMarikana yi vange leswaku mfumo wu langutisisa milawu yintshwa leyi ndlandlamukaka no vula leswaku yi ta lulamisa mhaka leyi nkarhi lowu taka. Leswi katsa xitereko xa vukorhokeri lexi yaka mahlweni xi va bombo emalokixini ya laha tikweni. Pandelani u ri hofisi yakwe a yi ngheneleli eka milandzu leyi fambelanaka na swimunhuhatwa. Leswi swi landzela ku va mindyangu yin'wana va ri na makungu ya ku rihisa President Cyril Ramaphosa hi ku landza mavonelo ya leswaku u fanele ku byara vutihlamuleri mayelana na mhangu ya le Marikana. Tanihi xiyenge xo tlangela n'hweti ya vamanana hi languteka vamanana lava rindzaka kumbe lava nga yisiwa emindzilikanini. Xikongomelo i ku ya rindza ni ku sirhelela mindzilikano ku ya hi nawu wa vurhangeri byo fambisa mindzilikano. Holobye wa xikaya Aaron Motsoaledi u simeke pfhumba ra varindzi va mindzilikano n'hweti leyi nga hundza. Leswi i xikongomelo xo herisa vahlampfa lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini. Varindzi ebeit-bridge i 40 laha 15 ku nga va ka manana. Senderi Makwakwa u hlamusela leswaku ntirho wa yena wa tika ni ku va ni ntlhontlho. Rikhotso Makwakwa hi un'wana wa varindzi eka ndzilikanyo wa ebeit-bridge. Ntlawa wa 15 wa vaxisati ni 25 wa vaxinuna wa varindzi lava nga ni xivindzi va tirhela eka ndzilikanyo wa ebeit-bridge. Ntirho wa vona i ku lawula matsemakanya ya ndzilikanyo lama nga enawini. Leswi endla leswaku vugevenga byi ngumerisa nhundzu byi ya ehansi. Siku ni siku va basisa darata ya ndzilikanyo. Va tlhela va kambela ku fambafamba ka vanhu loku ehleketerisaka laha ku hlanganaka Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Lowu i ntirho lowu Rikhotso Makwakwa a vulaka leswaku u wu endle hi ku hlohloteriwa hi moya wa ku lwela tiko. I feel very grateful to represent the other 15 female border guards that were employed here at ebeit-bridge port of entry. I feel so grateful. I know this place is not safe, it's a risk job, but because of the patriotism that I have for my country, I felt it is so good for me. It's a very good environment for me to come and protect and save our country, to fight against this illegal movement in and out of our country. You can see the activities, you can see that cars are being checked, you can see that passports are being checked, you can see that indeed people who are supposed to be in the country are being allowed into the country, and those who are not supposed to be in are being sent back. Vaxisati lava fikelelaka ku tirha eka swivandla leswi va ta engeteriwa eka ntlawa wa vaxisati va matimba vo fana na Rikhotso Makwakwa. We're looking for people who had already been trained in the security environment, who have a firearm competency and licenses to prove that. So there are few women in the pool out there with those credentials. But moving forward, because we will be providing training ourselves first before we deploy them, we are going to be deliberate about increasing the numbers of women. Ku hlayiwa ka tivhoti swi ya emahlweni eka nhlawulo wa president wa Kenya. Tivhoti leti ti nga hlayiwa ti komba mphikizano wo tika exikarhi ka vayimela ku langwa ha vumbirhi. Xandla xa President William Ruto na murhangeri wa vandla ro kaneta Raila Odinga va lava ku siva President Uhuru Kenyatta loyi a nga ta suka exitulwini.
Nhlawulo wa ravumbirhi wu voniwa tanihi xikombelo xa nkoka xa tshamiseko wa tiko leri ikhonomi ya yona yi nga yikulukumba evuxavi bya Afrika. Minhlawulo yimbirhi leyi nga hundza yi endle leswaku ku hetelela ku halaka ngati na ku va na swihehlo swa ku swekiwa ka mbuyelo. Leswi vaaki va lavaka swona sweswi i ku rhula swi nga ri na mhaka ku ri mbuyelo wu njhani. Hambiswiritano, nhlayo ya vanhu lava nga ya vota tolo a yi ri ehansi. Va khomixini ya nhlawulo va tshemba leswaku 60% ta vanhu va 22.1 wa miliyoni lava nga tsarisa va votile. Hi 2017 vanhu lava nga vota a ku ri 80% ta lava nga tsarisa. Khale ka president wa Tanzania Jakaya Kikwete u le ntsindza Nairobi tanihi mulanguteri wa nhlawulo. Swivangelo swo hlaya ku katsa na dyandza na ku karhateka ka vavoti hi swona swi vuriwaka swi vange nhlayo ya le hansi ya vanhu lava nga ya vota. Mbuyelo wo hetelela wu languteriwa ku huma masikunyana lama taka, kambe hi ku ya hi nawu wu fanele wu va wu humile eka nkarhi wo ringana vhiki.